السلام عليكم. بص يا عم الحاج، شايف القلب ده؟ القلب بتاع المحبس ده اللي السباكين شبطانين فيه. القلب ده بيركب كبس كده، والناس بتكتبه في الكشف. المحبس ده اهو وغالي، والصنايعي لو ما لقوش في الكشف عشان الكبون يقول لك غير المحابس وهات لي المحبس الفلاني. يا عم الحاج، اولا الاكره بتاعته معدن انتمونيا زي ما انتم شايفين اهي متاكله، ما هيش نحاس. طبعا هتقول لي مثلا الكتله نحاس، الكتله نحاس ومحمله وحلوه، ولكن انا هغير لها انا قلب محبس تاني زي ده؟ استحاله. طبعا انا مش هعرف، بقول لك اركب له قلب زي ده خلاص كده. هو القلب بتاعه يعتبر منه فيه اهو زي ما انتم شايفينه، وطبعا لا ليه مسمار ولا ليه بتاع. المشكله عارف لو الاكره دهيت بتاعته كانت نحاس كانت هتعيش شويه، ما كانتش هتلف على الفاضي كده. يبقى انا كده عدمت المحبس خلاص وهقدر مين. انما انا المفروض انا كسباك اكون عندي ضمير والزبون ما يعرفش حاجه. اجيب له محبس يتغير له اكره، ومحبس متوفر له قطع غيار اهو. والله نفس ديت، بس الشكل بس مكفيين من دي برضه، بس الشكل اللي عندي النهارده الشكل ده. يعني لو افترضنا القلب اللي جوه باظ وفكيته، خليك معايا فنحل الاكره اهوت على السريع. القلب بتاعه اهوت تمام. لو تلاحظ هو نفس القلب أهو. مربع ومربع على فكره القلب المربع ده له ميزه كبيره، عمره ما بفوت، ولا الاكره تفوت ولا هو يفوت. اتفضل يا دكتور. طبعا احنا عشان نحله عايزين نسند بحاجه تانية عشان بس نعرف نفس. انا لسه جايبه من الكيس. طبعا انا علمتكم ان احنا بنحط اول جلب التطويل الاول عشان ما نبوظش السن. جلب التطويل هنا اهي عشان ما نبوظش السن. واسند باي مفتاح وليكن الالانكيه. اي مفتاح معاه، هو بيبقى الانكيه 12، الانكيه 12 اهو. كده انا بقى معايا مجال ان انا اعرف افك معايا القلب اهو. تمام. فكيت انا القلب اهو. القلب ده ده هو القلب ده هو يعني اركب ده واركب ده، هو ده اهو. تمام. يبقى انا اشتري محبس يكون فيه صيانه عشان العميل ما معهوش ميزانيه ان كل يوم التاني يشتري حاجه ويلقحها ويخسرها. اجيب انا محبس ب 150 جنيه ولا 160 جنيه، والاخر بعد شهر ولا اتنين يفوت مني او ما انا ارميه. طب ليه؟ طب ما انا اجيب ده اهو يا عم الحاج اهو الاكره اللي بتاعته شغاله عليها اهي. تمام اهو اهو اهي. وافك اهو. خليك معايا برضو، اركب يا مضلع شغال. وفي تاني اهي الاكره التانيه اللي زي اللي انا مطلعها لك اهي. ادي يا عم الحاج اربطه برضو اهو عشان تتاكد الاكرتين الاتنين شغالين اهو. دي. طب اقول لك على حاجه تاني، بص لي بقى. لا، دي المحابس اهو يا جماعه، نفس نوع المحبس اللي انا فاكره اهو. مش ده نفس نوع المحبس؟ الاكره والقلب اهي لوحدهم اهي. الاكره والقلب